Assalom. Benim akemden adı Barkat. Mamamdın adı Gül. Biz yaqinlab kele жатыр. Көктем. Dürüst aytasın. Көктемде не болады? Қар ериді. Күн Жылынады, ya? Күн жылынады. Сосын жылы жақтан бізге құстар келеді. ұшып кетеді, ya? Жылы жақтан. Kızım onda biz kuşlarga dayındap uyuşu yasak ya. Ya. Bizge onda keregi bunday ağaçlar. Sosun bizge arnayı bunday kural gerek. Bunday kural gerek. Endi oslarda kurastırıp uyuşuk yasaymiz biz. Bulsun da tamam. Kızım ne Osman uyuşuğumuz bitti. Endi erteng buni ağaçqa o'rnatamız. Jaraymi? Ya. Erteng ağaçqa o'rnatamız Xudo bo'lsa. Kızım, Aslan. Endi biz akeşimiz bizga yasagan uyushukni ne istaymiz kutada? Bezendiremiz, ya oğlum. Biz o uchun bizga ne kerak shunday? Jabыстыратын qog'oz жылтыр. Жасыл түсті және қызыл түсті. Және бізге керек карандаш, және қайшы. Қайшымыз. Асылым, қыстың ұясына қандай сурет салғың келеді? Жүрек пен гүл. Жүрек пен гүл, жақсы. Дін ұямыз дайын болды. Құстарға ұнайды деп ойлаймын.